Ciao Flava, usi mai fa fonga isi tu tonga le o cha tu tala mai Samoa, mo le yaso. Au ina tu no langa le mai le fale ngala mo fola lo tapa, mo te mo ftanga yesuma, fa te sei mo na yo society tasi, le ngata le al fle tu pelo National Bank of Samoa. E ala yala tu onanga le Easy Bank Service, yima onanga tau so tinga telefoni via ma interneti and Vodafone Samoa. Tatu tala tomua e tolu te simale 5 miliona le tupe na fa mtu wantu le malo mai le tala fa opopo fa tau le tupe lua fes fulu le vale lua felu se fulu o le nei tupe o le ama fai leon so soani mo le una ia proclame tau fa anga e na ia ma fai pea ona mau le tatu tunu lau tele tau ma fai te miuma se vai ngona le so soani fa mtu wantu ilim tanga le ngona le fa anga ma fai nga faiba ua whaanganga fo i leisi vaenga mo le whaatawino masini mo mea whainga aruenga le whaangapitonga mo suenga whaasea nisi a wale ngau sina o loa e peo le whalaumata sua upopo maisi o loa mo mia mo sa mo ia sa uma e whaanga ina i fua o whaelelanga o loa mau e te tonu lavo le tātu tino e ui le tūlanga o lo i ailu i tau ona o le whaamaile nei o le COVID se fulum leiva ai le o tu wainga aruenga alofa le whaangapitonga o te umanga mo e puapo ngā tia o le Samoa Victim Support o lo mai tawina le totele o le mamano le antino o sulu fai le whaala pitonga mo se fisosoani mai nisi mata uku tau sauanga i ainga ai ule ngante lea oni se foi o sulu fai ai i tūlanga tau fisosoani mo mea tau mafa o lo wha ngā silo lama le tele o ni se whaalawi loa le tō manga mo e puapua ngā tia mo e fia mo se fisosoani ono ni whaafita uli lo whenga iai matangata i o lato si manga ele o mapo i lama fo i le taulongolongo ale nei wha lapa te pitonga i le tamu whaile ina ia tau fi sauanga i te tonu o ainga e a fi ai whanau tina ma te mai tai. O wha mau nia le malo o Samoa le whainga mlanga le valele le New Zealand le NZ 993 mo au kilani i le asa whareile o le vaiaso le nei lua sut whao a perila lua awhelu se fulu i le afo le lua i le teimi Samoa. O le reimalanga mo tangata au mau i New Zealand o tangata sita seni fo i New Zealand o toi fia foi ma e te tau lava o na solo lava inisi o tu la fona ma polo inga o le COVID se fulu maleiva e le tau i leo na whaanofu e sea pe a tau nu i New Zealand mo le se fulu whaaso ma e te tau la foi o na te pena uma mea mana o mia mo le teimi le i te tonu le se fulu whaaso po le lua vai aso ona i le ma whai unu toi anu e se mai manofuanga e whaanofu e sea ai pe a tau nu i te tonu New Zealand so o se tangata lava o lo ngulu nisi o la tenu o le ile tūlanga lo iai nisi o tapu le COVID se fulum leiva o nei whaangau le malia o no le tapu ni ai o le telo nisi o unanga mo mia mo tanga te lau tele le pe o na iai le whaleia ai maise oisi o unanga i maketi pe o na saa amatai o na tapu nia mai le aso saa o mawai no wha malu te wina o le polo inga lo valu e ui lama i le telo nei mau whai tionga ai e leo ma whai lavono tu uai le wha mua mua le malo mo le soifua malo loina mo le soifua saunga le mua tangata mai le ono a fia ai nei le wha yoti o le COVID se fulum le iwa o lo o mau fo inisi o mo lia ma wha sala nei ia ona o le tūlanga o le leu sta ia o polo inga nei ia ono sa ia sili le puipuia nei lo le tautonga fitia o tusi le sosilo ia sa mo le vaenga o wha msilonga le komisi sue o le toi futa ina o le komisi o le toi futa ina o le tūla fono po vaenga nei o le law commission ina ia mawhai una toi ilo ina le pili o le toi tiu ina o le whaavai o Samoa Constitution Amendment Bill i le tūlanga pei o na iai ia nisi o tiu o le tūla fono o whaamsinonga o whanua mswafa o le pili nei o whanua mswafa o loo tau mawhai ina ia whaatuto atasi lava le whaamsinonga lea ina ia ese mai ma le whaamsinonga o solinga tūla fono o se teu nga o fete na ia mana tu o au fai tu la fono mla te no le fo ilo te ena ile vai ngo fam sinonga ma le sociologia le nei pili o le tu se la sociologia lo ta sanga ina il komisi o le toi futa ino tu la fono ina ia toi fai se ilo longa le nei pili ai mai se o le tala le ava no mo se so ala u pulenga o consultation ma le pulenga ali ma fai pule pola te no o le popolenga mahatunga lunga o le sociologia Samoa ina nei avele nei teuteunga matulanga o le a whaleo ngā inai le tūto atasi o le whaamsinunga e pei ona iai nei o le pilina nei sa pasi alona whaitaunga mua le lua i le whono usi o le parliament e le masino mati a o lea e lei alo ia ma whaatula whono ina e pei ona iai tūla whono tū mau o le tātu tinu
ma o ye fa mo mo o le fa lia mana tu fa am sino o le fa am sinonga I lumo le komiti fa parlemene ini ola to fo ile ngona ile to wina yo le tula fono fa am sinonga lua se fulu mo le tala muli ele ai se tulanga e ono nga la laila tinu fa ye fa le tono mai le tulanga o loa tau ma fa tau mai food imports o se tali tununga ma o se fa ma si au fo ile ana minister minister fa to ang fa nga faiva ya lo pa ona tani no moa so no le minister o lo lava ma te toia tātou mea ai e tali e tuai se tūlanga wha le tonu pe a whai e tuai o na fo I se le lei le tūlanga lo iele wha mai le nei o le COVID-19 leiva o lo iele le telo a tina o la fumanu ma wha toanga me ni se la au whai a tina ai o nisi fo I o ngā luenga le mata ngā luenga le vaenga o la fumanu ma la au to o lo una I malasi mo I fo I le bilista ina ia toi le langa tua o mauta ma lawa I le ngalua ino le ele mo wha toanga me se fo I o le ngā tai whale na so to tonga mas fa pung nei o tatu tala mai sa mo mo nei aso to fa mo wina fa tai o lang nei mai le fa lenga le mongo fo lau to pa mo to mo tanga ya so ma fa tasi ai ma to na yo le sa tasi e le ngata ile ha o le fa tupe o le National Bank of Samoa e ala la to unanga le Easy Bank Service e ya ma le unanga tau so tai nga telefoni fa ava I ma le internet le Vodafone Samoa o fa ye ona wina tu tala mai Samoa le lope mo nei ya se fa poponga ile aso tai